Wonke lowafunyanwa ligama lakhe lingakabhalwa encwadzini yokuphila waphonswa echibini lemlilo. Ngicela wabambela amagama lawo atholakala encwadzini yesambulo Revelation chapter number 20 na chapter number 21 nalamanye ngamavesi ngidawakhoda. Ngifuna sikhulumele kuloko nje futhi sitamsebenzisa John chapter number 10 la khona Jesu athi ku verse number 3 athi timvu tami ngiyadati mine ngidibita ngemagama ato. Phindze futhi ngiye kulomhlabeni la ngilohlabela ingoma lathi ngibiza ngosabela le ngoma le isho kuthini akathi Jesu uma ngibita. Phindze futhi ngikuhlanganise ngikhona silama verse lawo mlaleli uyobubhala phansi. Phindze ngikuhlanganise na Isaiah 43 nakathi lo mbhali lapho udzabule emlilweni ngeke usho. Phindze lapho udzabule uhambe emandini emfuleni ngeke ikukhukhule ngoba mine ngubitile ngeligama la. Naku ke mlaleli ngicabanga ukuthi ke kudakumangalisa nakhona ke sizathu akho lokuthi sitokufunza uNkulunkulu asimbulele ngiloko ukuthi sifuna kuzuza abantu abaningi. Nami mlaleli mhlambe nganginjengawe ukuthi nangisindziswako nakuthiwa ligama lami libhalwe encwadini yokuphila bengicabanga ukuthi ligama lami andiwazi nakangetha wangetha ukuthi ngingiseneliso. So bengicabanga ukuthi ngakhathi ngisindziswa kuyahamba lezulwini ibhalo leli gama leli lithi seneli. No. So ngidawucela ke mlaleli ungathuki angeti lapha kutokuchitha sifundziso but ngidokusita ukuthi leli gama uma ligama lami libhale encwadini yokuphila alisho leli gama leli labo seneliso. Angikube kuseleke mlaleli ukuthi noma nami ngingceke yenkosi ngingumfundisi ngidasho kanjalo le ngingumfundzisi but lapha ku passport yami lapha ku ID yami angibekise nje. So then ke le live lesiyakilo kuneligama lakhona hayi labuseneliso. So ke now wena nje mlaleli nje ukuthi awusindziswa lapha sitalivulela lithuba ukuthi Jesu umthatha umfake enhlitweni yakho nangabe nje igama lakho ngidumisana ngeke kubhalwe encwadini yokuphila kusidumisana. No. Angikuchaze ke ukuthi yini leli gama lokuphila asihambe nako ke kunaleli gama leli lithi your name carries your ministry. Ligama lakho nje mlaleli lisho iministry yakho. Ingakho naleli gama lelithi Jesu asisindziswe ngeligama lesinje Jesu lo JESU no but iligama la Jesu ngile ministry la ekhaya. Ngicela ukubambe lokho ke sitabne sichaze ke next time nakhona ndafuna siyokudadi. Then ke phindze futhi nakathi lo mbhali lapha lo Isaiah nakathi uma uhambe emlilweni ngeke usho uma uhambe emfuleni ngeke ikukhukhule ngoba mina ngubitile ngeligama lakho. Asibuye ke sikudokodelele ukuthi lapha iBhayibheli nalithi umhambe emlilweni ngabe kusho ukuthi emlaleli uthi awuhambe emlilweni literal. Impendulo ithi cha akukhulunywa kanjalo. Uchaza umlilo lo spiritual kusho inhlupheko. Okay lokho kungitshela something njengathisha. Phindze futhi lapha nakuthiwa uma uhamba emfuleni ngeke ikukhukhule ngabe kuchaza ukuthi bazwane funa sibahambe emfuleni no kuchaza imfula yetinkingi. Okay uma ke kuchaza ukuthi the spiritual kanjalo ke nakathi uNkulunkulu ngubitile ngaleli gama lakho akusilo ba ebe kanjalo mlaleli ngabe kude bantu lokhanzakala ukuthi bangena emlilweni bangena emifuleni bakhukhule so uNkulunkulu uyasimbulela ukuthi uma iBhayibheli lithi ligama lethu libhala encwadini yokuphila number 1 lencwadi yokuphila nginali iBhayibheli the book of life njengalo Revelation ngimkhothile nje uyakhanza lokhu Revelation chapter number 20 from verse number 13 yofika egcineni. So leli gama lakho na chapter number 21 verse number 27 kuthiwa kude lokungcolile lokuyongena lapha kulomuntu but kuphela labo emagama abo labhaliwe encwadini yokuphila yeluwundlu. So le ncwadi yokuphila ngileli iBhayibheli ingakho ke nase kukhulunywa ukuthi ligama lami leli gama lami akusuye lo seneliso but nanga ke lamagama ethu ke mlaleli uNkulunkulu nje nakasibita usibita ngale ministry yethu kuthi ngibekise nje ukuthi le ngihlale ngibekisa ngakho ukuthi uNkulunkulu uyangibita athi yekuzila 2 days. Uma uNkulunkulu angibita thina nje lesindzisiwe thina lesishadile ligama lethu uNkulunkulu asibita ngawo uthi yebo kungaphingi wena longakashadi lo sengakashadi lo ngahlobonga lo ngalala ungakashadi uNkulunkulu igama lakhe lakubitako uthi yekungahlobonga. Nango ke lamagama lokusho ukuthi uNkulunkulu nakasibita usibita ingakho ke leli gama leli libhala encwadini yokuphila sibitwa ngawo yekuvuka uthandaze nami nje lapha ngita la msakatweni shothi itolo la ngita la msakatweni uNkulunkulu igama la ngibitile itolo nje la ngita lapha mhla ka 18 February uNkulunkulu bekangibita athi yekuya ka VOC nga10 nami lendlela lengisabala ngayo angithi ba literal but ngisabela ngalokwenda. Uyathi ke labaningi emlaleli labanela kuyibamba lento lena kwabe sekubasita kunako ukuthi
Lo John chapter number 10 lo verse number 3 nakasi Jesu uthi imvu takhe uyadada uthi bita ngemagama. So uyacabanga ukuthi laba ngakasinziswa ke bona Jesu ubabita kanjani? Jesu thina uyasati usibita ngalamagama ethu. Ingakho nje ungasinziswa nasekuthiwa ngabe sengithola ligama lelisha. Na usinziswako nami nje nangisinziswako angizange ngishintshe lokuba ngiseneliso ngachubeka ngaba ngiseneliso ngoba vele akusilo leligama libhala encwadini yokuphila but le ministry yami ngiyo le libhala encwadini yokuphila lokuthi angiphingi angihlobongi angebi yingakho ngikolo bese kubhala encwadini yokuphila ngikusummarize ke mlaleli ngiyabonga lo sheshe ukuve angikusummarize ngaloko ukuthi yingakho nje nakuthiwa uma umukela Jesu ligama lakho bese libhala encwadini yokuphila mbambambamba kusho ukuthi njoba ngisho mlalele ngathi ngicela ngiphinze Nkosi yami in case khona ongakakuva kahle ngithe your name carries your ministry. So lokho ukuthi nasinziswako kuthiwa ligama lethu libhale encwadini yokuphila chaza lokho ukuthi mbambambamba nasu usinzisiwe le ministry lotawuyenda it must be found in the book. Lokusho ukuthi ngobe sekuthiwa ligama lami libhale encwadini yokuphila chaza ukuthi lokhu lengikwendako lokuligama lami hayi Seneliso leli gama lelo leli ku ID lele ngikwendako it must be found in the Bible. Iministry yami ngingoko lokhu yekuvuka uthandaze yekungaphingi yekunikela ngemagama ethu noma kuligama lami lelo ingakho ke siyoyanzisa ke mlaleli siyanzise lenzaba lena ngiconzeke nako umlaleli nako sitokuthandazela ukuthi bakhona labanye benu lokhanzakala ukuthi batawusitakala njoba sebaqale basitakala ukuthi Mnisi sengimangele ukuthi njoba mine ngicela kuphinze ngibekise ngalodumisane njoba ngishide ukuthi igama lakho ngaba ngidumisane ukuthi kwendiwa yini lokho ukuthi mine ngingidumisane ngisinzisiwe ngathi nikela shothi igama lami labhala lo dumisane wabhala encwadini ngabe nakhona kunende kanjani ukuthi usingakhanza lapha sengivulena iBhayibheli lami la imbi kwami bengathi ngisemsakatweni wetithombe botawubona mlaleli nali iBhayibheli nje uyaliva lapha liyakhala ukuthi kwathi ngikhulume ngetilwimi ukuthi besingayezulwini ngithe ngiyabekisa hayi kabi ngeke ngikhona nginibite emagameni ngihle ngibekisa ngalami la Seneliso ukuthi igama lemi lomdzala isikhathi ufuna ungalibite so ngibekisa ngalodumisane lapho ukuthi besingayezulwini isikhanze lencwadi yesibili sikhanze ukuthi kusola kuGenesis kubhalwe dumisane Exodus dumisane no but ke lese sekwembula manje uyakubona ukuthi bengathi asesikhethe mlaleli ukuthi ngala ngasencele sami ngilodumisane ukuthi wena lothi hayi mani Mnisi kubhala labo dumisane encwadini yokuphila ngikuphi lokunemandla ngala ukuthi utawuqhubeka nje ube ngidumisane nami ngiyaqhubeka ngiseneliso but ngikhetha nako ukuthi okay ngicela ukuthi leli gama lami kube nginako angikwadi nje ndabe ngikwenda ngamachi but ngalo machi ngiyathandaza sinkosi ngicela ligama lami libhalwe encwadini yokuphila ngalo machi konke lengidabe ngikwenda ngamachi ngoba ligama lami ngiloku lengikwendako ngicela ukuthi iministry yami itholakale in the book of life ngoke siyakusummarize ukuthi ngingiseneliso Mnisi igama lami selibhaliwe encwadini yokuphila naba ke labantu okhanzakala ukuthi ngidumisane ligama lakhe ligama lakhe ukuthi libhaliwe encwadini yokuphila but uyachubeka uyahlobonga uyachubeka uyaphinga uyachubeka uyeba kwendiwa yini ke mlaleli ukuthi lo muntu awuthi hayi shothi ke Mnisi nangabe ngithi ngisinzisiwe leli gama lami labhala encwadini yokuphila but nangabe sokuyendeka sengiphinze ngiyahlobonga ngiyaphinga ngiyeba shothi libese liyacishwa le so ngumdlalo nje lo ukuthi ayikho indlela enjalo lapho kuthi ligama lelicinyako ngiloko ukuthi nje ligama lakho alikabhala encwadini yokuphila yingakho ke thina lesinzisiwe every day siyasinzi nakuthiwa nje every day siyasinziswa asisinziswa ngalokuthi senda sono but siyasinziswa njengami nje lokungila kusasa ngilesingakho bonamhla sengumsombuluko kusasa ngilesibili still ngiyaqhubeka ngithandaze Nkosi ngiyacela ukuthi ligama lami libhalwe encwadini yokuphila kusasa ngichaza ukuthi njoba angiphinze mlaleli your name carries your ministry le ndabe ngikwenda uNkulunkulu kusasa ngicela ukuthi kutholakala encwadini yokuphila so ngidawuqhubeka na kusasa ngisinziswe ukuthi ngicela Nkosi Jesu ukuthi igama lami libhalwe ngiko nje for 365 thine emagama ethu ayabhala encwadi so ngesabi ke mlaleli in case awukuva kahle ngicela ungasheshe bese soba ngathi lo mvu yasidukisa no ngiyabonga lokuthi uyangiva so tawati ukuthi thine emagama ethu ngiloko yingakho ke le ngoma lena kube kune keyboard la one time ngidawuta sisihlabele live lapha sihlabele ngibiza ngosabi so nje wena mlaleli uNkulunkulu uyakubita ingakho nje uNkulunkulu akakubita athi yekuzila 2 days wena nakwendeka ungasasabeli utawukhanza into takathambi kahle phinze uNkulunkulu akubide yekukhokota ishumi usukwena ungadikhokhe
Phindze futhi uNkulunkulu akubide athi yekuthethelela labo labakonile wena usukungabathethelele. Phindze uNkulunkulu akubide kuthi nayo intombi lenhle uyayibona lapha uyakubida uNkulunkulu athi yekungasomi. Phindze futhi ungimake ngoba bathi umfati uyasonywa ngalesizathu usonya umfati noma uyambona ufaka iring uyasonya umfati wemuntu angikwadi ukuthi kuvesi bani. So noma ngabe ungimake bayakusoma noma ngabe uyindvozi uyambona sethi lo mfati muhle mani lona lokuthi ungamsomi ngilokuthi uNkulunkulu uyakubida noma uyambona ukuthi lo mfati wasibani maye muhle. So utawati wena ukuthi Mnisi ungitshelile ka VOC ukuthi ligama lami alibhali encwadzini yokuphila. uNkulunkulu akasibidi ngalabo seneliso sibida ngalamagama. So sinakwendeka nje uNkulunkulu wena ukhanisa ubona umfati lomuhle noma ubona sisi lomuhle noma ngabe ungisisi ubona bhuti lomuhle. But ngilokuthi ke vele nemabosisi lamalanga sebahle basomana but ngidawubekisa kahle ngala kubo bhuti ukuthi ulijawu sinzisiwe. Ngalokuthi ke sengikhulumile endlini tekusakada ukuthi ligama lakho alibhala encwadzini yokuphila. Ubo wathi ke sina angikuphe nali verse nale ke mlaleli lento angisamarazela lokho. Matthew chapter number 16 sonke lesahluko nje utasifunza. Kunemagama bathi bantu ngingibani. Baphendula abafundi bakhe Jesu ukuthi basi labanye ungu-Elijah labanye bathi unguJeremiah labanye bathi uya one of the prophets. So ke Jesu hey nine nithi ngingibani. So uyasukuma ke Petro uyakhuluma uthi wena you are the Christ the son of the living God. So ke Jesu Petro wena kusukela manje songeka mina Simon wena kusola manje sotaba ngiPeter sotaba ngiphetho losho eStone uthethi kwalelidvala ndawo lakha libandla lami emasango Hades ngeke alehlule. Then ke nase sianalyze lesitawuphinde sichubeke ngiyakuthembisa mlaleli sitawubuya sitoyicedzela lenzaba ukuthi nase sikuanalyze Jesu labeka ngasho ukuthi libandla utawulakha etikwa Peter but bekakhuluma ukuthi etikwa lesambulo sokuthi mina ngingibani I am. Bonke labatawukhona ukuthi mine bangadi ukuthi ngingibani ngaleso sikhathi nabe sekuchamela lokho igama lithi Yahweh. Bonke labataba nale system yakho Peter ndaba ngqobela ukuthi sathane lokuchamuka esogwene emasango eHades ngeke alehlule lelibani. Ngoka ngibekise ke mlaleli ukuthi nasi sikuthatha lento lena ukuthi nathi kanjalo Jesu na uhamba uyakubuta ukuthi ngingibani. Ngiyabekisa ke ukuthi uyasebenza emsebenzini kunemali yahulumende la. Jesu uyakubuta ukuthi ngingibani. Wena ke ngeke uphendule njengaPeter ukuthi you are the Christ but thina sesiphendula sithi nakasi Jesu nasimo usibongeba imali. Bo wathi ukuthi Jesu uyakubuta ukuthi ngingibani Mnisi. Mina ke nase ngiphendula ngithi Jesu nyalo ungikuthi ngingayebi le mali. Phindze ngibuye ngala kubantu labasha ngoba bathi bantu ngingibani. Nathi Jesu uyakubuta. So nangabe ngumbuti ubona sisilomuhle. Bo wathi ukuthi Jesu uyakubuta ukuthi ngingibani. Funa ke bese uyaphendula ukuthi wena Jesu nyalo ungikuthi lo sisilo lengimbona ukuthi muhle uthi angingamso. In that way ke Jesu ke soyalakha lelibani. Le teaching ngiyahlangana ukuthi wona uhlanganisa ukuthi nakathi Jesu etikwa lelidvala ndawo lakha libandla lami bekachaza Jesu ukuthi na utayibona iminisi yakho usinyalo angibaleke ngingasoma. Nyalo angingayebi na imali. Bona ngesikhathi sekunesimo lesithide Jesu utakubita ngaleli gama lakho. Ingakho ke bengisathi ke uma ke wena ukhanzakala ukuthi ufuna kusoma nangumfati wemuntu wena ufuna kusoma nangisisi wena ufuna kugana nangumfana wena ufuna kweba ubo wathi Jesu uyakubita uthi yekungasomi nangumfati wemuntu nalo leli gama lakho nangabe wena uyasabela sokuyagcwaliseka ke lo John chapter number 10 verse 3 lasi Jesu timvudak Jesu uyadada utibita ngemagama ato. Ebe umlaleli bokulamagama ethu labo seneliso ngabe kude umuntu osinzisiwe. But uyabona kaloko ukuthi okutholeka esambulo ukuthi lamagama ethu yini. So uyabona ukuthi yingaka ukhanza ukuthi bangaki bamfu labasesonweni but they are still doing sin. So ngidakuthandazela ke mlaleli lelo hlangothi lelo ukuthi noma sitawubuya lenzaba siyicedzele kahle. Kutawuba kuhle kuwe ukuthi ukuthole lokho kodwa ke sitawuthandaza ukuthi uNkulunkulu akuside. Ngicela ukuthandazela lokho. Baba ongcwele siyakubonga nakulesikhathi Inkosi singakathandazeli nabantu abakholwa abathatha inikela kuwe. Ngithandazela nabankosi bendli yokukholwa. Laba bebangakwati lokho losuku embuli leNkosi ukuthi emagama ethu nakabhala encwadini yokuphila akusiwe lamagama ethu Nkosi la kuma IDs ethu. Kodwa Nkosi ngilamagama ngile ministry day by day lotha siphile konke lesikuphilako emagama ethu akatholakala encwadini yokuphila. Lokho lesikwendako iminisi yethu lesiyendako kusuka lilanga liphuma liyoshona nasebusuku konke akutholakala Nkosi ukuthi kukhona evini lakho. Mbusise umlaleli Nkosi uchube kumembulele injongo yethu Nkosi ukuba lamsakatweni uyathi Nkosi ukuthi akusiko ukuthi iveta ukuthi sikhuluma kumbe kangcono kunasibani
kodwa injongo Nkosi ukuthi abantu bakho bafinyelele kuladini liqiniso bakhule kwatini wena. Msithi umlaleli Nkosi asaqaphela ukuthi ligama lakhe everyday ngabe ligama lakhe likhona encwadini yokuphila. Qhubeka Nkosi umembulele umlaleli. Ngiyathandaza Nkosi nangilongakasinzizo lofuna kunaye namhlanje ukuthi ligama lakhe libhale encwadini yokuphila. Babe babusise abantu abakho basatothandazelwa basathathana isinqumo namhle ekuseni. Qhubeka Nkosi usibusise konke losukhulumile siyakwemukela ekuseni usibusa ngako egameni lika Jesu Kristu. Amen.